Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Start your IES journey with India's premium IES coaching institute. Study from best IES mentors from Delhi face-to-face at ALS MIIT Brookdin Dhankiti. Limited seats only. Batch starts August. To register, call 9402102243. Khubor hakimat kiman tunya phaimenta shi Khubor na Jylla. Meghalaya Energy Corporation Limited klapelat yako napong yam hadi megajingdap jong ko badan hagani kapong kakiu hadu lai hajar aspa khandai point hindu puprapot. Kakum kurwo bala pharu Deputy Commissioner Jangri Bhoi District ubderu Chairman Janga District Disaster Management Authority ulapintip yako nagani kapong an hapan pelat no haganu kuno kapor daraja bagajing theslap kadang beteng hagini gisngi bandangwan. Deputy Commissioner ulang mahamru yaki patba kibisang basa syarum kapung yam bakin long berpikir batla betharu bakin litur syawa ni syawa dut kenaman kiar nagi nugino kejinja kibisangsi. Hadian kejing seiso Commission Football ke Sorkar Jylla kelarai ban sedang biang sia Commission Football 2 nak benta ban sei yaki kena dan sab ha kejing elek kai kiban sapli khmat ya ke Jylla berkum juru ya kerihi brokwe. Yakni lapin benar Menteri Transport and Youth Affairs jangka Sorkar Jylla ubak Syakliar Wajri. Kamadan JN Complex 10 Kylleng hipum dekajing syat kemen kipat ba nong kersan jangka Shillong Lajong Football Club. Hadir meklala ban penlim no yakin hon ke baklain na Kolkata ke East Bengal FC bat ban yorung syak ke semi final. Kiran kumbar kasan hajar ngot kipat ba kiblawan ban Saki yakajing elek kai football kat puai trik Nailar ajar posau Hamadan Polo. National General Secretary jangka NPP ubak senyau balang dhar bolongru usumbut Menteri Rangba ke Jylla ulong bagi dan sakiwe pat ki MLA jangki we ki parti ke lapin pau bagi angnur penyesok syaka NPP. Hak kejiakaran bagi kelap Pyrthei Khubor ubak senyau balang dhar ulong bagi parti kadang bishar pada hak kejuk kapor ulah kentat ban ai ke jingtep ke banyak lagi de ki MLA ni ki parti ke Trailang hak Sorkar dan ki MLA ke badan hak ki parti jangka liang persya. Menteri Badai Kmi ia ketenak kekot kekiat jangka Sorkar Jylla ke Dr. Amprin Lingdo hakar puai trik Nailar ajar posau kaliok ban pelipat ba ke Hands Renal Care Center dan ke Dialysis Center jangka Tirot Singh Memorial Civil Hospital Mairang yang belatei limba ke Pradhan Menteri National Dialysis Program hapok ke jingkmi ke Hands Foundation. Kipat ba kibuan Syah Sumar hapok ke Dialysis Center kimtuan kampansi pisah hendak kinyo ye ke jing Syah Sumar. Hadir meklami kejing keno ni kat tu kat ningut kiri orang ba bakas nong kamshim lale AA halo kejingat lenti ke surok folin nak telong jang snong umroi madan ke dorbar snong jang umroi madan lingba orang ba snong uba LB Makri kelapin syaj kipat ba ke dorbar snong lale yak badan kam nada usnam araja arpolai dag bapa jing tho syak office Deputy Commissioner ke Ribhoi bu untuk larlem nak benta ban penkendria yak surok na telong baru disiru lapa jing tho syak NHIDCL bakan lek badan kam kum bakas snong kakwa. Urang ba snong ulong baga jing keno jing kat tu ningut kiri orang ba ya ka snong gede ka bakla kom tau la kerpat ikinong snong bakim de ban snong tho bakla nama baga snong kala shimkya bat kala le ik badan kam. Kinong yalam jang Local Trucks and Owner Association ringkat kajing sendran lang jo MLA ke mau Kenro constituency ba bante dorling do hakar pu atrik Nailar ajar pusau kali banyak kendu markman yu Menteri Rangba ke Jylla ukon ra kongkel sangma ban pinsngau halo kajing hak bede ba kajing pentrekam jagat ke forest ke Meghalaya Mineral Protection of Illegal Mining Transportation and Storage Rule ajar POR ba ke Meghalaya Minor Minerals Congestion Rule ajar khatnriu triple MCR. Nakaliang jangka association kalpin sengau hakmat Menteri Rangba baka Sorkar kariban kam pinjam yaki rule dan merbabun naki beri ke BM kamai jakpo naka kamti mau batsyam kidi bam kotbor satya banbu yakni kaan. Hak biadai bat kene Menteri Rangba ulah kular ban pha bishar yakini ki rule kanang ba ondop la ban pinbet yakini ki jeng Di Office Sorkar hamau senram nadu ke Office jang Block Development Officer ke Office jang ke PWD ke Post Office mat ki wepat ke Office kila khang talalut hamau senram hakar pu atrik Nailar ajar posau. Hak kerwa Khubor limba ke video ke bagai khasi Students Union kala pha syak Office jang ke parti CTV kinong elam ne ke lightly kishnat rekam jang KSU kata ke KSU lauba border area circle
KSU Balat Border Area Circle, bagi KSU South Semper Circle, kela Pintip, bagi lalit jurip haki office per ki bilan Mausen Ram, bagi lalap paborok ki office ki khang. Kiliat ho ba ki lum jingalang ya borok ki nong yalam na ki shnong ki bahap hapok Mausen Ram blog, bani keran sani bha kumnu ban penjur ya ki jinga ki bandawa na ka sorkar, bagan kintiu kerdan no ik Mausen Ram syak civil subdivision. Ketenak Commerce and Industries jang sorkar Jylla ringkat ke jinga snok tilang bagi Don Bosco Technology Nongston kuih negi Islam ajingi kai pintebit yaki samla hakar pu atrik Nailar ajar posau klap lipat ba yaki executive course ke bakat sansngi halau ke electrical appliances repairing and servicing. Kajing temu jang gene kajing ajingi kai ke bahap hapok ke scheme raising and accelerating MSME performance kalau men kintiu kajing tebit jang ke unit ke beladan lupa nang ta banang kintiu shushu ya kajing tebit bat jing tip jang ke samla hakan ke than ya ke baon hikai ha ke benta ba per jang ke jing shna bat penbha ya ke tiar electric nanta pat tu ya phashi ki khubor na kari ka President Draupadi Murmu kelasam ya ke khusnam Rashtriya Vigyan Puraskar ajar phosau ni ke National Award for Scientists ha ke jingalang ke belong hagan tantra mandap Rashtriya Bhavan. Kini ke sin bening kong baka President kasam ya ke khusnam ban itho ya ke jingno senyang ke scientist chakari. Kidan lai pulai ngun ke blayo ya ke khusnam ke berpia ha ke sau benta kita ke Vigyan Ratna, Vigyan Shri, Vigyan Yuva bat Vigyan team. Khubor sarkar jangan Noida, Uttar Pradesh kela kurup naki mafia ya ke jaka ke Bashongdor, Lai Point San Klo Tingka ke jaka ke bagi mafia kela kurup jubor na ke sarkar. Ke sarkar kela penpralut ya ke jingte ki bagi mafia ki mut bandi syaki weipat ki beriu. Hadut menta ke Noida kela la ban kini biang naki mafia kumbah 2 lakh square kilometer ke jaka ke Bashongdor pelat 8,000 kilo tingka. Menteri Ketenak Kampo Yeng jangka sarkar Karnataka Uji Parameshwara ulong bagi jingle jangka BJP ha ketika Jylla kalau penlong haduk bulat ru habban syongno dak kali bulletproof ulong bakam dan jingma ai ya ulat baka sarkar la penbiang ki bor pahara dak jingle jingin ngilam ke BJP hi ke penting kela ya ulat ka Central Industrial Security Force kala pentikna bakan shimti ban pahara RG Kar Medical College and Hospital ha Kolkata. Ki khubor layat ho bakindan kemasis pasan pongun CISF kiban pahara RG Kar but on page ki do officer ubat yaga kerdan assistant commandant. Kladan kejing Irman Sim jagin olet nangwan ki bishong hakaling sun jong Air India na Mumbai Chithiru Vanan Thapuram na marka jingdon kejing Birmingham pin Pyrthei bom Henry Hadin bla talasi habrok we keling sun amshim nalap AA light not tang iwe jing tho bla tho hati shu paper ba tho tangi kintin bom. Kakin Home Menteri Sarkar Jong ke Assam Klashim Yakarai baya ke jinga thok shong kurim jong ki Muslim habban register du sub registrar but onam ai boshu hau gazes but on register kuma Juliet Menshua. Menteri rang ba ke Assam uhimenta beswa sarma ulong ba baro kin haban nya da ke jukaan. Menta pangila poichi khubor na Kylleng ke Pyrthei. Kijing tokit halo kijing hap ke helikopter besyong Presiden Berim jang ke Iran u Ibrahim Raizi kala pentep bagi jinglong ke sun meneng pat kijing kit palat put kidai kidau. Layat ho bagi tega helikopter kala kit palat ke balaban kit kala penlong yu pilot pat omla syu bentek lakam yaka. Kini kijing hap ling sun kala jah hakat han jete lemi ngi jang ke Iran kat bau Presiden u dawan pai na kijing le jingo yu put usam jang ke Azerbaijan. Presiden ke Iran Mazur Pezeshkian lalait nagajing ke bakrau nama babaro ka khandai ngot ki menteri jong kila yo ke jing minjur na ke parlimen ke belong ke jing pelat bapura ke bening kong na ke benta ka sarkar banwan na do uslam arajar iwe what happened ke jing kin thop ya ke jing resign jong nong kershan bakongsan ka kin hol menteri jong Pezeshkian menta kala thumu banra ikimat bakongsan jong ke ribat ke Pyrthei. Ke Australia, ketemu bencana ki namding ki belak bansiat jengai ke basdang nado usnam arajar punyo dak bai trelang bat ke company na Norway ke bakterteng ke Kongsberg Defence. Ke sarkar Australia kan pelot shibuan ke pisa hadu praspa $1 million Australian dollar bantai ya ke karkhana na namding ha Newcastle. Kini ke karkhana kan long ke belak tre house nam arajar punriu arajar punyo bat kanchna bat marmot iki namding ki bagi shipai Australia kin pendan kam.
Ka jing her thma ki drone jong ka Ukraine klawan ra ka jing plo ding ha ko ka jaka jong shipai jong ka Russia ha ka than Volgograd. Khubor yada jong ka Russia klala ban siat ik bon ki drone bat don bok pa om shing don manu wa men saw. Kini ka jing sha thombor klawan ra ru kat to ni ka jing thot ha ka ling sun ka badan hajan. Wei sorkar jong ka South Korea ula kerpat ya ka los bakan yarap ban pha iki Khubor ka baklan bar ka bayatli persha iki jing pen khi wen jong North Korea ha ka jing langba jong ka Asian ban sawan. Unang mi khman uchong bungwan ula khuslai halo ka jing test namding jong North Korea ba ka jing trailang bar ka Russia. Kalau seban yalam ya kini ki jing lang kala menjur ban kersha ni ki jing persha jong South Korea ban khanglat ik North Korea ban shna ki tiar nuclear ba kala kular ban trailang bar ka South Korea ban penklan ya ki jing dai jongki ka Cambodia kala rakhe ki jing wan phai byang ya ki nyo photli ki tiar rem bala sha tu ki blara shiki we pat kiri la pen phai byang ya ki na ki jaka kong Metropolitan Museum of Art ha New York. Kinoyalam jaga Cambodia ki smokeman namar ki nigitiar kilang ka binta bakong san jong ka history bakalarity jongki. Nadu usnam ka khandai spa khandai phunre ka Cambodia lawan ra byang plat syajar ligitiar ki bala syatu na kiri bapher. Ka menteri keterat bari jong ka sarkar pedeng ka Pitra Margareta klaikendu yu menteri kambari jong ka Panama Ujavir Martinez Acha Vasquez penyekran ban penklan ki jing trailang jong ki alyang mamla. Kini ka jing le jingo ka de ki jing kran ban ningkong ha ka kedan menteri ha pedang ke India ba ka Panama ha ka samai bala jo menteri rang ba du keri Narendra Modi. Baru arang ki menteri ke lepen pau ya ki jing thrang banyak trailang ha ki por banwan ha ka ba ka Panama ka Kenkor ya ki India kong ka paralok bakongsan. Kini ki jing le jingo ka thun kintiu ya ki jing de ka banang roi ha pedang kini ki arjai penrio. Ka kenhur menteri jong ka sarkar Israel kenya kendu menta kesni banwat ya ki lat klenti ban pensange ya ki jing asian ha ka jing le persha jong ka bat ka Hamas. Ketika jing lang ka banlong ha ka jaga terekam jong ka IDF ka Tel Aviv kan pai khman syakalawe jeng jing kran ban sange yasiat kala sakut mar ka jing persang jeng Israel ban penne ki jing don jeng sipai ki katto ka ne ki jaka ki jing persang jeng jing penyesuk ka badang shen ke thop pe ki lam da ka US ka Hamas la pen pau bakan priang tangi ki jing sange thma pura ba ka jing weng no ki sipai Israel na Gaza. Ka Netherlands kamat ya ki jing ka bujur bha ha ka be day ba ki jing yo jakare ha ka bon ki bre ki pan jakare ba ki jaka pedang sngo bha ki daplon haru sapwa jangot ki bhainga sem ja ki phetwir ki dang ap ya ki kot kisla ka menteri kadang thau ki an ki ba themmai banweng ya ka ni ki jing hinde ki la bandan ki jing tikho ha pedang ki kendon jang kari Europe. Menteri rang ba do jong ke Israel Benjamin Netanyahu ula kentat ki jing kenno ba ke Israel la minjer banweng no ye ki sipai no upur usam juga Gaza ba Egypt kum shibenta ne jing sange thma ka bala banlong ba ka Hamas. Wat hapedeng ki jing terwa bala kersha da ke US ka ba jing mod banweng no ye kum ka ne ka kam Netanyahu la pen pau ba ke Israel kan no ye jing sensha halo ka Philadelphia corridor. Ula banjur baga jing pins cam ya uni upur sam kulong bakong san bha na ka benta ka jing thmu pins cam jong ke Israel. Te kitu kilong ki khubor hakimat khub lei.